Pozdravljeni vsi in danes bomo igrali malo, hej, kaj bi lahko danes igrali? Danes bomo igrali malo kaj? Malo House Flipper 2. Da vidimo, kaj se sploh gre za to delati. Ja, danes sem malo menjal glas, sicer na Dedka Mraza, ker saj veste, da brez Deda Mrak ni Dedeka Mraza, evo, zato tako govorim in od zdaj naprej, če ne bo izginil ta glas, bom tako govoril. Tako da to zadnjič ste me videli z unim glasom, ne se lažem, samo danes, da testiram na tem kanalu, če vam bo smešno. Bomo videli, kako bo za naslednji video. Jaz sem razmislil, kdaj bi bil video od novega setupa, ampak, kakor sem rekel, da je naslednji, sem se zmotil, ko bi rabo reči čez kakšne pol dni, ne vem. Tako da gremo v Nejc Dragomirović server. Čakajte, da vidimo mi, kako se tle, čakajte, jaz niti nisem OBS-a dal na mojo stran, najbolj so. Evo, gremo v House Flipper 2, play, da vidimo sploh, kaj se gre. Čakajte, evo. Ja, hajde gremo malo igrati. Gremo, okej. House Flipper, zdaj nam bo to naložilo. Evo. Da vidimo sploh, zakaj jaz, bomo uganili, zakaj jaz tega ne igram, vidite. Ne game, continue, nadaljuj igro bi bilo, če bi bilo po slovensko. Tako da ja. Jaz zdaj govorim navadno, ampak vi čujete, kaj Dedek Mraz, tako da če kaj slučajno šteka ali zvoki, ali se ne čuje prav, kaj je preko programa, se res opravičujem, pa bom naslednjič brez, boste napisali za sebo. Tako da ne vem, kaj se tle zdaj dogaja, kaj mi rabimo sploh neki, kje se tle sploh naroči, kaj delati? Čakajte, kje se tle naroči, kaj delati? Vidite, vem vse, kako to, ampak kako se to sploh začne? Ali, čakajte, pa ne more to, čakajte, kako se to vse da? Ma čakajte, nekako se mora to urediti. Ja, vidite. Kje pa dobimo Čakajte, kje se dobi material? Dajmo vse luči vklopiti, ampak kje se tle? Čakaj, vse... Vse luči bomo vklopili, da vidimo mi, kje se... Pa tle je laptop. Bom po slovensko, ne vem, ne znam prevedeti. Bom po svoje, to vem, pozdravljeni, neki, po moje tle piše, neki rabimo obnovo hiš. No, evo, prvič, da bom jaz poskusil na video, ajde, lahko. Ja, in galerij. Evo, to pomeni, da begin pomeni, ne vem, ampak to pomeni, da smo sprejeli delo, vidite. Nisem pa znal tega. Evo, to pa se vse videl sem, ampak kaj bomo mi zdaj tle naredili? Tle rabimo samo s temi rokami. In kaj to delati? Pa sej, vidite, zdaj pa bom, evo, prav video mi bo, evo, video vam bo pomagal, kako se naučiti. Samo, ne, vidite, zdaj če vam jaz kaj preveč dal, pa bo. Čakajte, knjigo. Vse te nepotrebne stvari bomo mi odstranili. Ja, seveda, ker še da odstraniti to. Čakajte, kaj je tle neki? Kaj rabimo mi? Ja, kaj? Kaj rabimo mi? Čakajte, mi bomo dali te čiste.
Ajde, daj to. To pa nam je za vse. Evo. Da imam, tle. Ma kako mi je ta... Kaj je to za obrisati? Ma veste, meni je ta Hose Flipper od nekdaj sem želel, da ga imam, ampak ni bilo možnosti, ker itak bi mi stekalo, tako da vsaj je za ta Ryzen 5 procesor. Vsaj to sem doživel. Evo, Windows, ja vem, vse ena beseda je Windows, ampak jaz zdaj sem jaz navajen na Windows program, ne vem kako, kaj vi veste, kako se reče Windowsom programing, kaj je na računalniku, ker jaz, vidite, ne morem dati G, kaj ponavadi, kad dam G mi vrže nekaj mi vrže. Evo, koliko, evo, tle kaže tab, lejte, tle kaže 3 zvezdice, pa končamo čiščenje, seveda. To rabim jaz za njih delati. Kaj je to še, kaj je tle bilo? Vidite, mene moti, da to rabimo vsako smet počistiti. Ne, zdaj vem, zakaj mi je tutorial, to rabi bi, da vemo. Sej itak ne bom, jaz to igram samo zaradi snemanja. Evo, to bo prvič, ne bo, evo, tega ne bojo, ne vem, kdaj bo pa manj, težko govoriti, veste. Kaj tle ni nič, ja seveda je. Tukaj ni nič. Kako mi prav čisto, kako mi na novo, razen to bom, evo, kaj pa če mi, zakaj so ti klicaji tle neki, da rabimo jih? Je pa kaj? Pa tukaj imajo pa lepo. Kaj pa če mi rabimo to samo čistiti? Tle seveda rabimo. Evo, kaj novo. Jaz si to itak vem kako, ampak to ni dobro. To. Vsi sem dal potihom, da sem. Tega jaz ne maram, če že govorimo. Če bom komu prišel, da ima to na steni, jaz lahko ne bom niti gledal, ne maram jaz tega. Kje so še smeti? Seveda, tle so. Joj, se malo pa bo. Ma kaj je to neki, en klicaj, neki hoče. To nisem se, zato je klicaj. Dajmo pa, jaz neki rabim tudi prodati? Ma kaj bom jaz prodal? Seveda. Pa kaj mi kaže, da je za prodati? Ma čakajte. Kako? Tam, ko mi je rdeče, pomeni, da ni za prodati. Prodaj seveda, da dobimo veliko. Kaj mi sploh dobimo kaj denarja, čakajte. Ne. 200, ne. Kaj smo. Okej. Kaj je zdaj bilo? Čakaj, kako sem že to dal? Tako. Evo. Kaj je zdaj to zamrznalo? Čakajte, kaj je to zamrznalo? Ne. Kaj je z mano? Jaz sem narobe kliknil, zato. Kaj je tle? Kaj je tle nekaj narobe? In kaj? Kaj? Zakaj zdaj jaz odstranjujem te klice? To je za vse odstraniti, ma kaj je z vami? Lih to je prav. Lahko bi mi vse prodali, čakajte, dajmo mi probati vse prodati. Ne gre, to pa ne gre tako. Da je televizija... Čakajte, moja televizija... Ojoj, zdaj pa vem, da ne smem tako. Kako se čuje, kaj ena ura. Kaj je to? Jaz sem...
Odstrani to, prosim. A ja, to je za brat, ampak kaj mene to zanima? Ne, kaj jaz to zdaj delam? No, in kje je se kaj? Kaj to je za? Ja, seveda, to je. No, in kje je se? Tri so ti. Kaj? Kako zdaj to? Ja, kako? Shift. Ja, ma zakaj kaže, da a ja, po moje to finish, če hočem jaz. Evo, Windows 1. Ja, kako se pa zdaj čisti okna? Prosim, povedi, kje so zdaj okna umazana? Čakajte, saj ne rabim tako iti. Ne. Okej, vse je v redu. Kje se čisti okna? Ja, in kaj je konec to? Tle je se nekaj umazano. Steins 3. To? To bomo že mi prodali. Evo. Op. Tras 1. Okej, nekaj bomo rabili pomiti, ampak ki se tle zdaj vrže, to je. Čak, ne to. Open. Ne. To bomo vse mi uredili v nulo. Evo, še nekaj imamo. Še koliko jih je? No, ne, sej ni mi težko to delati, ampak veste, kako me veseli, kad... Joj, kje je zdaj? Pa tle, jaz sem mislil tu vsakice mi... Kaj je to House Flipper 2 na novo? Jaz ne vem, če je to originalna. Evo, kaj je konec. Se neki. Kaj je zdaj tle? Kaj je konec? To? No in koliko se teh? Sej... kaj smo? Kaj je to? Okej. Evo, in da je tako so borni. Okej. Ne, pusti tako. Kje bi jo dali? Evo. Še 2. Dej, kako se to da? Kaj se veliko tega je. To nam bo porabilo po moje 30 minut.
Kje je tle neki? Konec. V koš daj, prosim te. No, kako se vrže? Kako se vrže zdaj? Okej. No, kaj je zdaj tle? No, kje je zdaj tle? No, vse koliko tega? Tle se nekaj ni prav. Evo, lih 16 minut nam bo porabilo. Kaj je zdaj? Vidite, to me jezi. Kako se da save game? Savi. Ajde. Nadaljujemo drugi čin. In kaj naj rečem? Čau, čau.